ni yangu ile sembe kiari na utuache lodori dikore ya roto mashariki ya Madaraka. Nchie Samalieta ni mheshimiwa Jim Kenyanya ambaye ni mjumbe amechaguliwa katika ile ward ya Tabaka. Tabaka ni moja wao ya ward za Kisii County, iko hapa South Mugirango. Tumekuja hapa kusherehekea siku ambayo ni ya muhimu sana, siku ya Madaraka. Madaraka ambayo tumeyatoa kutoka kwa wabeberu. Kwa hivyo tumekuja katika hiki kiwanja kwa sababu ya hiyo sherehe ya leo. Nachukua fursa hii kwanza mshukuru bwana Rusi ngegera mukondra mukorera bantu maigaria abantu baregaria kwani ango Buyamona sana Buyamore naende moche pia bange sana mwanje to soro lora kianga maoko yo soro ndara maoko yo Nambeyemo Buyamona sana soko cha soko namba ibere motwara na haraka jinaone baba kamarogoba erebia gosere mwe keromo baka bari batu abana musina moti karega na ino mai transport muchira ari maro aya nta eto kora kwa mangana abere aya Bogira boy. Tigabona mwana mangana meroka. Iko bamugate. Itari kwa mukiri bake bari baransta na bo. Lakini itakora batenge. Mbuyamona sana sobo chori tumwakorete tuakora korumwakorete ko chori tuakorire myake ebiri. Ase myake ebiri tuakorire. For the 2 years tuakorire bogambi ogaito aina asetore eskuri aito ya St. Linas abana bonse baba Somalia na akana abana baba soma form 1 form 2 form 3 chibasari respondare garia kaba 500,000 ngatebanta eskuri ibuke nkareta nechimesa ekoroberia ngene kwabachu ne wiki ekoreta 5 million ekoroberia ya St. Linas yekolwe Etago primary unekomeka asemiake yuyere ninja nagacha no muyeroche maroesinde na kore halls eriga argetega ande wiki ye kwa 35 million ande mwako ara kwa urande school bus na toy wana school ya Basaga 1.5 million school ya Rikaro 2 million inerega sio chumbe argetenga aya eskuru ya Nyasasa 2 million aline krageti neko nyako crack ndade ko tangore bi